Mwongeye kwirirwa abakunzi ba radiyo televiziyo Nuru Mashariki, tubazaniye amakuru ku mugoroba w'izi tariki 28 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025. Uwo mwumva kuri mikoro ni Sentama, ndi kumwe n'umushakamba. Wiriwe neza? Mwiriwe bwana Sentama. Mwiriwe mushakamba. Yego. Tugeze ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa gatanu. Niho iminsi igeze. Kuguruka. Reka tuhite twinjira mu makuru. Yego. Mbonye umusaruro waturutse ahitwa Gahororo. Yego. Muri Kivu y'Amajyepfo. Yego. Ngo hitwa mu Majagejo, Katanyama, Barundi na Wazalendo, Mayimayi barateye. Yego. Bashaka kwiba inka n'ibindi, basanga abahungu bibatwirwaneho bari tayari. Yego. Babahata umuriro. Ngo ni mu Majaga, si mu Majagi. Ni mu Majaga. Aha mu Majaga rero, Yego. habereye imirwano ikomeye. Yego. Ubundi aya Majaga ari muri lokalite ya Gahororo mu Rurambo, muri teritwara. Mu Rurambo teritwara sinzi ngo ni Uvira cyangwa se ni Fizi. Ariko Rurambo nyeka iri muri Uvira. Ishobora kuba muri Warungu. Sinzi wenda kumva abahazi baza kutubwira abahazi neza. Yego. Ishobora kuba iri muri Warungu. Iyo mirwano rero umwanzi yarakubiswe, wari ugabye ibitero kuri twirwaneho. Yego. Yamburwa imbunda irimo ya machine gun. Yego. Aho dufite na video rwose amadubu yayifashe. Yego. Amadubu n'intare. N'izindi mbunda za Kalashnikov cyangwa AK-47. Ndabona ari imbunda ifite shene zimeze nk'umusambi. Ubona ko n'amasasu yayo akiri mashya, ari zimwe mu zazanwe vuba na FARDC ubwo ni Masunzu, bose ni bamwe. Nta Masunzu, nta Gisekedi, nta Neva, nta Prime. Bikavugwa ko hari n'umujenerali waharasiwe w'umumayimayi witwa Rukemeta. Yego. Bamwe bavuga ko yapfuye, abandi ngo yarakomeretse, nta gihamya cy'ukuri kiriho nuko yaharashwe. Yego. Ashobora gukomereka cyangwa se gupfa. Yego. Ntabwo dutinda muri aya makuru, turi burebe update zijyanye na Kabila. Ariko ukivuga ku by'imirwano, ejo nibwo bari bafashe ibice bimwe muri Warikare. Yego. Ejo nibwo hari ibice byo muri Warikare byafashwe. Yego. N'ubundi ni Wazalendo zahirukanwe. Yego. Zimwe ziba zihishahisha za Rusamambo n'ahandi. Ariko nabonye n'ahandi bafashe mu mwanya bafashe. Ejo twavugaga za Bukumbirwa, za Hehe, ariko nabonye hari ahandi hafashwe. Hano baravuga ngo la localité de Bukununu, en territoire de Lubero, vient d'être libérée par l'AF Congo. Et 4 autres bastions de Warikare tombent aussi. Uvuga ngo localité yitwa Bukununu yo muri Lubero. Yego. Ariko ubwo ni Lubero yegera Warikare. Yafashwe. Rero bafata n'ibindi bice bine bya bindi bya Bukumbirwa. Yego. Twavugaga ejo. Byo muri Warikare. Yego. Mu Rusamambu. Pendant que Fachi bras de la souveraineté,
le peuple reprend son destin. Abaturage barimo barasubirana ahazaza habo mu gihe Tshisekedi arimo aririmba ubusugire bw'igihugu. La chute du régime est proche, la RD Congo sera bientôt libre. Guhirima kw'ingoma ya Tshisekedi ngo biri hafi. Ni vuba ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ikaba yigenga. Hagati aho ngo inkuru yihutirwa cyangwa igezweho, Yego. Kabila arashaka Kivu yigenga kandi intumwa ze zamaze kugera muri Qatar. Yego. Makuru aravuga ngo iki? Kabila reka mugereho nawe. Umugabo ubona ko azanye ibikorwa byinshi. Amakuru ngaya ngo Joseph Kabila compte obtenir l'autonomie des provinces du Nord et du Sud Kivu au cas où il n'avance pas sur le front et n'obtient pas la restructuration des institutions via la forme en plus 4. Sinzi ibintu sinzi wabyanditse ndabona hejuru ariko uyu muntu ninde? Uyu muntu asanzwe ashyira hanze amakuru, nkeka ari umunyamakuru. Hanze amakuru atandukanye, niwe watangaje abaherekeje Kabila ejo. Yego. Ashyira hanze amakuru kenshi afitanye isano na Kabila. None ko Kabila atabivuze ibintu uyu mugabo yabikuye he? N'ubundi Kabila muri iyi minsi ntari kuvuga. Kuko ibitavuga. Yego. Aravuga ati Kabila arateganya gusaba ko intara za Kivu y'Amajyepfo n'iya Ruguru byigenga mu gihe yaramuka adashoboye gukomeza urugamba bagera i Kinshasa ngo anabone akagaruramo foromire Kabila yigeze gukoresha itari isanzwe y'umuperezida umwe n'abavisi perezida bane. Yego. Ngo nayo atayibonye ngo arateganya ko yahitamo gusaba ko ziriya ntara zombi zigenga, kandi ibi ngibi Kabila ntiyabivuze. Uyu mugabo yaba yarabivanye buriya. Uyu mugabo ni ndabona ari deje w'ikinyamakuru cyitwa reporter.cd. Yego. Ntabwo kijya gitwika. Ntabwo nkiziho gutwika. Ntabwo nkiziho gutwika kuko amakuru uyu mugabo akunda gutangaza akunze kuba ari ukuri. Uyu Simeon nta umuzi wo gutwika rwose, ni nka ba Steve Wemby. Yego. Rero reka dukomeze twumve ibikubiyemo byose. Yego. Aramutse atabonye ya foromire ye ya kera ya perezida umwe na visi perezida bane, ngo arateganya ko yasaba hakabaho ko Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo byigenga bibe igihugu cyigenga. Ikindi ngo akaba yohereje abamuhagarariye muri Qatar également activer ce lobbying, ngo yatangiye ubukangurambaga à international à cette fin. Akaba ngo yatangiye kubyumvisha umuryango mpuzamahanga. Yego. Ibi ngibi bavuga ngo ateganya. Kabila ambitionne de faire la République démocratique du Congo un Soudan bis. Barashaka kwigira Sudani ya kabiri nyine kuri iriya yabaye. Yego. Ibyo bya Kabila ikiriho hari ibyo dusanga bishobora kuba byaba ukuri,
wenda hakazamo no gushyiramo andi makuru wenda yaba yahawe cyangwa se nawe y'ibitekerezo bye. yego ariko ikiriho kigaragara ni kimwe, yego Kabila afite amaboko. ibindi bakomeza aha hasi baravuga ngo l'information selon laquelle une rencontre entre l'ancien président Joseph Kabila et des responsables de la mission a eu lieu à Goma est fausse. Ni ya makuru iri bacicikana bavuga ngo yahuye n'abahagarariye MONUSCO ngo ni ibinyoma nta kuri kurimo. MONUSCO yabinyomoje. Noneho Steve Wemby we yanditse ngo je tiens à préciser que la MONUSCO n'est pas impliquée dans l'organisation ni dans la sécurité du séjour de Kabila à Goma, la sécurisation de personnalités congolaises, y compris d'anciens chefs d'État, relève exclusivement des autorités nationales compétentes. Aha ngaha icyo nubwo bavuga ni uko gutekanisha guha umutekano abakuru b'ibihugu ngo bikorwa n'igihugu ubwacyo. Urumva ni aha kabiri ni MONUSCO iri kunyomoza bavuga ko hari abavuze ko MONUSCO yari iri kurinda Kabila. Ibi byose rero MONUSCO yabishyizeho umucyo. Ariko kuri ibi bya mbere byabanje byatangajwe n'uyu mugabo Isako, aho ikinyamakuru reporter.cd ku bw'imbaraga za Kabila muri diplomasi birashoboka cyane ko yaba yohereje intumwa ze muri Katari kugira ngo zisobanurire Katari ibyo Kabila arimo kurwanirira cyangwa se agiye kurwanira afatanije na AFC. Ikindi nizeye ko intambara yo yazamunanira, ariko yamunanira yayitsinda n'ubundi najyaho nashyireho eta bigenga muri Kongo, n'ubundi ibibazo bizahoraho kubera ko kuba umubirigi cyangwa undi gashakaho hake yakinjira umuntu umwe akamuhindura ibitekerezo bikarangira intego batangiriyeho ayiteshutseho, nk'uko n'ubundi na Kabila ubwe yayiteshutseho. Ibyo ni ibintu byoroshye rero. Nk'umuntu ufite inararibonye, wayoboye Kongo, uzi uburyo ubutegetsi bwa Kongo buvangirwa cyangwa intego zivangirwa, yajyana nawe ibitekerezo bye muri Katari, cyane ko nta Katari nta Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ni bimwe mu bihugu biyoboye isi. Ibitekerezo byabyo cyangwa se inama zabyo zirubahirizwa hafi ya hose, by'umwihariko muri Afurika. Ubwo rero twakomeza tukareba ibya Kabila n'ibiganiro. Turebe ibya Kabila ibyo ateganya gukora mu guhura n'abantu. Makuru arahari yemeza ko Kabila yahuye n'abayobozi ba AFC. Yego, guhura nabo ntabwo yajya ku butaka bayobora atahuye nabo cyangwa atagiye guhura nabo. Noneho rero ikigaragaza ko ari mu kazi, ahubwo ko ari mu kazi pe. Yego, ikigaragaza ko ari mu kazi ni ukuba agiye guhura n'abantu b'ingeri zitandukanye. Ikiriho ni ibintu byateguwe ku buryo reka mvuge nka butatu. Yego, birumvikana yakiriwe na Corneille Nangaa, bagirana ibiganiro. Anakirwa ejo Rumangabo na n'abajenerali bagirana ibiganiro bya gisirikare
urumva igoma bahakoreye ibiganiro bya politike, Rumanga bahakorera ibiganiro bya gisirikare. yego Ibyo rero nibyo byateguye kuba noneho yakongera kuganira na sosiyete sivile nk'uko biteganijwe uyu munsi, bishobora kuba biri gukorwa cyangwa se birimo no gukorwa, nubwo bikomeje kubera abantu urujijo kubera ko nta foto ye iragaragara. kirazira kikaziririzwa ku mafoto. Uyu mugabo w'inyeshyamba niba uzamushiramo. Hano rero hari inkuru ivuga ngo l'ancien chef de l'État Joseph Kabila entame ce mercredi 28 mai 2025 à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, une série de consultations citoyennes avec comme objectif de recueillir les préoccupations et propositions de différentes forces vives de la nation face aux défis sécuritaires actuels dans l'est de la République démocratique du Congo. Ngo guhera tariki ya none tariki ya 28 baratangira kuganira n'inzego z'abaturage, harimo za sosiyete sivile n'ibindi, baganire yumve aho imyumvire yabo ihagaze ku bijyanye n'ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ces consultations font suite à la finalisation des détails de son agenda d'activité qu'il a finalisé avec ses collaborateurs qui sont avec lui dans cette partie du pays contrôlée par la rébellion M23 AFC soutenue par le Rwanda. Mushakamba burya iyo umuntu yanditse ibintu bigaragaza uwo ari we. Iyo ni inkuru y'ikinyamakuru Actualité kandi ntabwo ikinyamakuru cy'Kinshasa cyareka gushyiraho iyo slogan. Yego. Aha rero biravuga ko kuba ari uganire n'abaturage, yego, mu rwego rwo kunoza ibikubiye muri gahunda ye y'ibikorwa ye, gahunda yanogeje afatanije n'abafatanyabikorwa be bari hamwe nawe muri kiriya gice cy'uburasirazuba bwa Congo cyafashwe n'umutwe wa M23 AFC, yego, ushyigikiwe n'u Rwanda. Niyo mpamvu nari ibyo ngibyo. Yego. Noneho depuis la nuit de dimanche à lundi, son excellence Joseph Kabila, président honoraire de la République, séjourne à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. À partir de demain, mercredi 28 mai 2025, il entamera une série de consultations citoyennes visant à recueillir les préoccupations et les propositions des différentes forces vives de la nation face aux défis actuels que traverse la République démocratique du Congo, renseigne un communiqué publié par ce service sur X. Aha ngaha ngo bashingiye turumvikana, yego, ngo bashingiye ku itangazo ngo ryaciye ku rukuta rwa X, ngo uyu munsi nibwo butangire kuganira n'inzego zitandukanye z'abaturage mu rwego rwo guhuza no gukusanya ibitekerezo ku bijyanye n'umutekano n'uko umutekano wifashe muri kiriya gice cy'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urumva rero, urumva Mushakamba, niba bimeze bityo, Kabila ari mu kazi. Kabila ari mu kazi, birumvikana. Noneho ngo
bavuga ko kuva guhera ageze i Goma ku cyumweru nijoro nyine ibyo ari byo bikorwa arimo. Noneho ngo l'agenda d'activité de Joseph Kabila à Goma prévoit la rencontre avec plusieurs organisations et forces sociopolitiques de la région. Ngo muri gahunda ya Kabila i Goma hateganyijwe ko azabonana n'inzego nyinshi n'imiryango myinshi itandukanye ndetse n'inzego nyinshi z'abaturage ndetse n'iza politiki muri aka karere. Yego. Ubwo ibikorwa bye birarenga umupaka, birarenga imbibi za Kongo, niba mbyumva neza aha ngaha. Kuko niba bavuga region ni akarere k'ibiyaga bigari, ubwo hari benshi bazabonana nawe barenze kuba abakongomani gusa. Il doit s'imprégner de la situation, agomba kwiyumvisha uko hameze, uko bimeze hariya. Il doit entendre de première main les différents groupes, que ce soit les politiques administratifs et sécuritaires, les gouverneurs, les maires de Goma, les groupes socioculturels, les religieux. Il va recevoir les organisations féminines, la FEC, les chefs coutumiers, les leaders de communauté. Ils vont défiler chez lui et nous prendrons note. Il y a ceux qui viendront avec des mémos comme ça. Il va circonscrire la situation telle qu'elle se présente dans la province du Nord Kivu et particulièrement la ville de Goma. Et après ça, il pourra se décider de ce qu'il pourra faire, avait expliqué à Actualité CD, une source proche du dossier. Ahangaha aravuga ati agomba kwiyumvisha, agomba gufata amakuru y'ukuntu bimeze, ukuntu hariya hameze, umwuka waho. Agomba kumva mbere na mbere n'ubwe adashyizeho undi muntu, ubwe agomba kwiyumvira n'amatwi ye. Yego. nta wundi muntu uri hagati ye n'abamubwira. Amatsinda atandukanye, abo muri politiki, abo mu buyobozi, abo mu bijyanye n'umutekano, guverineri, meya w'umujyi wa Goma, amatsinda mbonezamubano n'umuco, abajyanye n'amadini, iyobokamana, azakira ndetse n'inzego z'abagore, azakira ndetse n'ababashefu b'abatware gakondo, bita abashefu kutimye. Yego. Azakira abayobozi ba za kominote. Urabona hariya ko usanga buri kominote, iyo bavuze kominote utabumva ubwoko, usanga ubwoko nabwo bufite ubuyobozi. Yego. Usanga bufite ababuhagarariye, kuba kominote y'Abahunde, kominote ngo y'Abatutsi, kominote y'Abahutu, kominote y'Abandandi, kominote y'Abanyanga, kominote y'Abashi kuri Kivu y'Amajyepfo, kominote y'Abarega kuri Kivu y'Amajyepfo. Ugasanga izo nzego zose rero azagenda abonana nazo. Yego. Noneho ngo abo bose bazanyura imbere ye, bazanyura imbere ye, kandi noneho nta kazadusoba, buri kantu kose tuzajya tugafata. Hari n'abazazana za memo, hari n'abazazana ibitekerezo byabo, kwa kundi bazana kaye de charge, ni nacyo kizaba gihari. Turasaba ko habibi, kandi turasaba ko habibi, hari abazabizana batyo. Yego.
noneho we icyo azakora ni ukuba afite ishusho rusange y'uko hariya hifashe mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru kandi by'umwihariko umujyi wa Goma. nyuma rero yo kubona ngo ibyo ngibyo ishusho yaho icyo azakora ni ukuzafata icyemezo cy'ikizakorwa. aya akaba ari amakuru yatangajwe n'umuntu wo hafi ya Kabila uzi iby'iyi dosiye yamuzanye. yego bakomeza bati à l'issue de ces consultations Joseph Kabila Kabange prévoit d'organiser une conférence de presse à Goma. ati hanyuma y'uko kubonana n'abantu agenda aganira nabo abumva batega amatwi, Kabila arateganya kuzashyiraho ikiganiro mu itangazamakuru, imbwirwaruhame n'itangazamakuru. noneho après les consultations il y aura la conférence de presse. On va avertir les gens à temps qui veulent faire venir de loin pour avoir le temps de se préparer et venir. On t'a ajouté les sources. Isoko y'amakuru yatubwiye ko kuzashyiraho iki kiganiro mbwirwaruhame n'abanyamakuru n'itangazamakuru ni ibintu bizategurwa mbere, kuko hari n'abazaturuka kure baje kwitabira iki kiganiro. bazamenyeshwa mbere kugira ngo abo nabo batazacikanwa, bazabone uko bitegura nabo bakurikire iki kiganiro. Après une longue période de silence, nyuma y'igihe kirekire acecetse, l'ancien chef de l'État Joseph Kabila s'est exprimé sur la gestion du pays depuis la dernière alternance pacifique entre lui et Félix Tshisekedi. nyuma y'igihe kirekire acecetse, hanyuma yaho atangiye ubutegetsi mu mahoro, bererekanije mu mahoro. Kabila yagize icyo avuga ku bijyanye n'imiyoborere n'imicungire y'igihugu ikorwa na Tshisekedi. noneho anavuga n'ukuntu bahererekanije. Dans son analyse de la situation, asesengura uko bimeze, Joseph Kabila a dressé un tableau sombre et chaotique de la situation sociopolitique, économique et sécuritaire en RD Congo. asesengura uko byifashe muri Congo, Joseph Kabila yagaragaje ishusho idafututse, ishusho idafututse n'akavuyo y'ukuntu y'imyifatire ya Congo mu bijyanye na mbonezamubano na politike n'ubukungu n'umutekano. Joseph Kabila a dénoncé ce qu'il qualifie de gouvernance non orthodoxe. ubuyobozi bwa Tshisekedi ntabwo buri orthodoxe, ntabwo bugororotse. Sous le régime de son successeur, nyine ngo ubuyobozi bw'uwamukurikiye ngo ntabwo bugororotse. noneho agakomeza ati parmi les problèmes évoqués figure la corruption. mu bibazo yagaragaje harimo ruswa, le détournement des deniers publics, gusahura ibigega bya leta, une dérive autoritaire, ubutegetsi burimo burahindimuka, où la volonté du chef de l'État tient désormais lieu de la loi suprême, aho ubushake bwa perezida wa repubulika buruta itegeko ririho. Supplanta la constitution et les lois, bukaruta itegeko nshinga n'andi mategeko.
À l'en croire, les conséquences de cette gouvernance sont dramatiques sur la population et la jeunesse. Ati mu by'ukuri ingaruka z'iyi miyoborere ni nk'ikiza ku baturage ndetse no ku rubyiruko. Hari ubushomeri, hari ibirarane by'imishahara, hari ubuzima imibereho irasubira hasi irakendera, hariho icyo bita exode rurale, ni ukuvuga abaturage ariko cyane cyane urubyiruko ugasanga rubava mu cyaro ruhungira mu mijyi, kandi rwagera mu mijyi ntacyo ruba rugiye gukorayo. Criminalité urbaine, ubwicanyi mu mijyi, famine, inzara n'ibindi. Abordant l'aspect sécuritaire, avuga ku bijyanye n'umutekano, Joseph Kabila a déploré la montée de l'insécurité dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri et Mai-Ndombe, qu'il attribue à une mauvaise gouvernance. Avuga ku bijyanye n'umutekano, Joseph Kabila yababajwe n'uko umutekano muke urimo wiyongera. Umutekano urushaho kuba mubi mu ntara za Nord Kivu, mu ntara ya Sud Kivu, ya Ituri na Mai-Ndombe. Mai-Ndombe ni hamwe haba ba Mubondo. Mabondo. Qu'il attribue à une mauvaise gouvernance. Akaba kuri Kabila rero akavuga ko ibi byose ibibazo biterwa n'imiyoborere mibi. Face à ce qu'il décrit comme une crise profonde et multidimensionnelle, ati ku cyo yita ni akavuyo, ni crise ubwo turayita iki mu Kinyarwanda? Crise, reka tuyite nk'akavuyo. Reka tuyite nk'akavuyo, kuko crise burya haba habuze amategeko, haba habuze icyo bita ordre, noneho ibindi byose bikuriraho. Aravuga ko aka kavuyo kashinze imizi rwose, karimbitse, noneho kanagaragara no mu masura menshi. Yego, ushobora ukabona akavuyo mu mutekano, akavuyo mu bukungu, akavuyo mu micukurire y'amabuye y'agaciro, akavuyo mu butabera, akavuyo mbese gafite amabara menshi. Joseph Kabila propose impact citoyen. Kabila rero bakavuga ngo hakwiriyeho igihango cy'abenegihugu, articulé autour de 12 points clés. Akavuga ati hakiri igihango cy'abenegihugu, cy'abanyagihugu gishingiye ku ngingo 12 ngira ngo nizo yavuzeho muri iriya disikuru ye. Selon Joseph Kabila, ce pacte a pour objectif de restaurer la stabilité, la démocratie et le développement en République démocratique du Congo. Ati ku bwa Kabila, iki gihango gifite intego yo kugarura umutuzo, ugutekana, kugarura demokarasi, noneho n'iterambere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ngibyo ni ibyo ngibyo. Bwana Sentama, iki kinyamakuru ngicyo nagikundiye, yego, nubwo hatahoramo siroga ya propaganda, ariko bavuze ukuri kw'ibihari, ibyo Kabila ateganya gukora, n'ibinengwa ku butegetsi bwa Kinshasa. Yego. Ngira ngo mu minsi iri imbere turi buze kubona ibitangazamakuru babiha agasopo mu kwandika izi nkuru za Kabila. Nabyo byashoboka, bizaterwa n'uko babibona ubutegetsi bwa Kinshasa.
ibi bizaterwa n'uko babona wenda bishobora kugira ingaruka ku mikorere ya Kabila, bishobora kubangamira imikorere ya Kabila, bashobora gutegeka bigafungwa. Yego. Ariko mushakamba ntibibagirwe ko gufunga ibitangazamakuru bijya biba ikibazo. Ushobora gufunga ibikorera iwawe, ariko ibinyamakuru mpuzamahanga bikorera ahantu hatandukanye bikashobora kubiniga, ntabwo wapfa kubiniga ngo bifunge. Niko bimeze, ariko kenshi babara ko biri ari byo byumvikana mu bice bigenzurwa mu bice bya Kongo. Tshisekedi ntiyahagaritse, kandi ntibashaka ko Kongo imenya ukuri, abaturage ba Kongo bamenya ukuri. Yego. Reka tubitegereze turebe. Yego. Ariko turi buze kureba icyo bamwe mu barigoma bavuga ku byo Kinshasa ivuga, ku bamwe mu banyakinshasa barega Joseph Kabila urigoma. Yego. Mu gihe nanone ngo mu mutekano ukomeje gukazwa, aho babujije moto kugenda nyuma y'isaha ya 4 z'ijoro. Si ibyo byonyine, bazubuje no kujya hariya. Urabizi moto zatwaraga umubare w'abantu ishaka, ariko ubu ngubu ntabwo byemewe gutwara umuntu urenze umwe kuri moto. Ni ukuvuga utwaye moto n'uwayitwayeho nabo bombi. Yego. Amategeko azapfa kubahirizwa. Burya iyo hari ubushake bwa politike, yego, kubahirizwa kw'amategeko biroroha. Biroroha. Uwitwa Magloire Paluku yasubije Paluku minisitiri w'ubucuruzi. Yamusubije Horace Paluku, ariko bombi ni ba Paluku. Yego. Kandi bose n'abanande. Rero yamusubije, Magloire yasubije Paluku Julien Kahonja. Yego. Urazi ko Julien Kahonja Paluku yari yavuze Kabila, avuga kuri Kabila mu ngingo 12. Noneho undi nawe ariko yazivugaga wafite umutima wo nko kumunnyega. Yego. Nko kumugaya. Ariko Magloire Paluku noneho aravuga ati ibi bibazo 12 ndyohereje igoma bazansubize. Mugenzi we rero Paluku nanone bitiranwa, imbere aramusubiza, amubwira kuri buri ngingo, ahubwo noneho ya ngingo akagenda agaragaza ukuntu Julien Paluku atekerezaga kuvuga Kabila nabi, ahubwo yamuvuze neza atabizi. Yamushimye atabizi, kugira ngo twareba niba nshobora kubona video ye. Niba nayiguhaye noneho tukayishingiraho tukumva. Audio yereka mitenyi guha ibikubiyemo. Ntabwo ndimo nyibona. Naguhaye muzi kwereka aho iri. Reka amasuzira byabaye byinshi. Ngiyi. Yego, y'iminota 4 n'amasegonda 41. Ni audio? Ni audio si video. Yego, reka twumve. Ariko hano mfite imvura, niba itaza kumbangamira sindizi. Ndayumva ariko ntibuza amajwi yawe gutambuka. L'ancien gouverneur s'est trahi, il a trahi son amour, il a plutôt révélé son amour envers Joseph Kabila. Ati Julien Paluku Kahonja avuga kuri Perezida Kabila, ahubwo yashyize hanze iby'urukundo akunda Kabila. Ati ntabwo biriya yavuze ari ukumwanga, ahubwo yamuvuze neza, yamuvuze ibigwi. Ibyo yise ibibazo ahubwo ni nko kumuvuga ibigwi. A
12 points a révélé ce qui était caché dans son cœur. Ati mu ngingo 12 nk'uko yabivuze yagaragaje ibihishe mu mutima we. Yego. Exemple 1. Contrairement à l'UDPS, Julien Paluku vante le fils de José Laurent Desire Kabila. Ati binyuranye na UDPS ku ngingo ya mbere Julien Paluku arogeza nukogeza arasingiza umuhungu wa Mzee Laurent Desire Kabila Qui a répliqué le pays en 2004. Ati icyamushima icyamwemera icyamwogezaho ni uko yashoboye guhuza igihugu kikaba kimwe mu mwaka wa 2004. Julien Paluku reconnaît que Joseph Kabila a vaincu les insurrections et révoltes. Ati icya kabiri Julien Paluku aremera neza cyane adashidikanya kandi yanamushimye ko yashima Kabila ko yatsinze imitwe yose yari yateye igihugu. Icya gatatu Julien Paluku reconnaît c'est grâce à Joseph Kabila que lui, Julien Paluku, est devenu premier gouverneur élu au Nord Kivu. Ati Julien Paluku buriya mu ngingo ya gatatu yashimye Joseph Kabila ko kubera Joseph Kabila Julien Paluku yabaye guverineri wa mbere watowe wa Kivu y'Amajyaruguru. Twagenda. Yego. Volt. 3. Julien Paluku reconnaît que c'est grâce à Joseph Kabila que lui, Julien Paluku, est devenu premier gouverneur élu au Nord Kivu. 4. Aha twari tumaze kubumva mushakamba ni kuri cya kibazo cya gatatu cya Julien Paluku aho Magloire Paluku amusubiza ko yiyemereye uvuze ko ariwe guverineri wa mbere wa Nord Kivu watowe. Ibyo byabaye ku bwa Kabila. Yego. Nabyo bikaba ari ibyo Kabila yashimirwa. None ikibazo cya kane rero nicyo tugiyeho. Julien Paluku reconnaît que c'est en 2008, je précise et j'insiste là-bas, Joseph Kabila était auprès de lui, l'encourageant à gouverner et résister contre l'insécurité. Joseph Kabila l'a protégé contre plus de 10 motions de députés qui n'en voulaient plus de lui. Aha ngaha ku kibazo cya kane Magloire Paluku aravuga ati Julien Paluku ahubwo yashimye Kabila ko muri 2008 ariwe wamuhagazeho amushyiramo akanyabugabo ko gukomeza kuyobora mu gihe muri Nord Kivu byari bimeze nabi, ahubwo amurinda n'igitutu cy'abadepite cyari kimuriho gishaka kumweguza. Yego. Kabila est venu même assister personnellement Julien Paluku en envoyant le ministre de l'Intérieur, pour dire aux députés, restez dans la logique du chef. Vous ne pouvez pas faire tomber ce gouverneur qui est encore aimé par le président de la République. C'était ici à la baie du Gel. 5. Ati rero byabereye ahangaha igoma kuri BDG aho bohereje minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu aza kuganira n'abadepite arababwira ubwo bijyana abadepite b'intara ntabwo ari ab'igihugu. Arababwira ati ntabwo mwavanaho guverineri ugikunzwe na perezida wa repubulika, ni mugume mu murongo umwe na perezida wa repubulika. Kuri ubwo rero Julien Paluku ibyo abikesha Kabila, arabimushimira. Ntako atamurwanyeho. Nyamurwanyeho. None undi yagihinduye ikibazo kandi ari ikintu cy'igisubizo cyiza.
Julien Paluku reconnaît les efforts de Joseph Kabila depuis 2007 à lancer la pacification du Nord Kivu et du Sud Kivu avec toutes les périodes et épisodes du programme Amani de Umoja Wetu. Il le dit. Si Julien Paluku reconnaît que c'est Joseph Kabila, le fils de Laurent Désiré Kabila, qui le 23 mars 2009, ici à Goma, avait signé les accords du 23 mars, que ati Julien Paluku aremera ko Kabila ariwe muri 2007 washyizeho operasiyo Amani Kwetu cyangwa ni umoja wetu ubumwe bwacu, aho ingabo za Kongo n'iz'u Rwanda zafatanyije mu guhashya imitwe yitwaje intwaro. Ati icyo nacyo ni ikintu yashimirwa. Arongera ashyiraho ikindi, iki kingiki yaragezeho, yego, twumve. Julien Paluku reconnaît les efforts de Joseph Kabila depuis 2007 à lancer la pacification du Nord Kivu et du Sud Kivu avec toutes les périodes et épisodes du programme Amani de Umoja Wetu. Il le dit. Ahangaha rero ni gatanu, ni cya gatanu yarasubiyemo kiriya cya Umoja Wetu. Yego. Noneho nyuma y'iki cya Umoja Wetu ashyizeho. Julien Paluku reconnaît que c'est Joseph Kabila, le fils de Laurent Désiré Kabila, qui le 23 mars 2009, ici à Goma, avait signé les accords du 23 mars, qui ont été sabotés un peu plus tard par les... Ati Julien Paluku arabizi neza ko kuri 23 z'ukwa gatatu 2009 ari Joseph Kabila wagejeje ku gusinya amasezerano yo guhagarika imirwano hagati ya CNDP na leta, bakagera ku mahoro. Ibyo Julien Paluku arabyemera, arabishima. Supposons il partait sur ça, effectivement. Ati gusa byaje kwangizwa n'abataravugaga rumwe n'ubutegetsi bw'Kinshasa. Julien Paluku ageze ku cya karindwi. Vante Joseph Kabila, fils de Mzee Kabila, d'avoir imaginé et d'avoir donné avec le général Didier Itumba l'opération Pomme Orange qui avait mis fin à la guerre de Tchanzu en 2013. Ati Julien Paluku arashima, arasingiza Joseph Kabila kuba ariwe washyizeho operasiyo yitwa Pomme Orange, ariyo yarangije intambara y'Icyanzu na Runyoni muri 2013, afatanije na General Didier Itumba. Plan dialogue de Kampala. La guerre était finie depuis, et c'est le régime Chilombo qui a trompé le M23 ici en l'amenant à Kinshasa. Ati rero nibwo nyuma haje kubaho gahunda y'i Kampala bajya mu biganiro, ariko nyuma yaho ni ubutegetsi bwa Chilombo bwaje kubeshya M23 buyijyana i Kinshasa. Baravuga hahandi bwayimaranaga yamaze amezi 18. Hajya ni 18. Yego. Yego. Oui, Julien Paluku reconnaît que le fils de Mzee a cédé le pouvoir en 2019 tout jeune et a mené la première passation pacifique et civilisée du pouvoir à son successeur. Ati Julien Paluku aremera ko muri 2019 akiri umusore muto, Joseph Kabila ariwe wemeye guhererekanya ubutegetsi mu mahoro kandi mu buryo bwa gisirimu. Noneho tujya ku 9. Julien Paluku JPK reconnaît que JKK
Joseph Kabila Kabange a été salué dans le monde comme ancien jeune, tout jeune président qui a cédé le pouvoir encore jeune. 10. Ati ku kibazo cya 9 Julien Paruku aremera neza kandi arashima Joseph Kabila Kabange kuba yaratanze ubutegetsi akiri muto cyane, ari umusore atanga ku mahoro, kandi ibyo ngibyo n'isi yose yarabimushimiye na Julien Paruku arimo arabimushimira. Yego. Julien Paruku reconnaît que JKK, Joseph Kabila Kabange, est un grand homme qui, à travers le monde, a eu le respect de ses homologues. Ce sont ses propres mots qu'il a essayé de dire autrement. 11. Ati 10 Julien Paruku aremera ko Kabila ari umugabo ukomeye n'umutima, wigaragaje mu ruhando rw'amahanga akaba yaremewe n'isi yose. Ati ibyo ngibyo Julien Paruku arabyivugira mu magambo ye. Yego. Julien Paruku semble regretter d'être mis à côté dans cette révolution qui lui a été formée, lui, qui a été formé par Laurent Désiré Kabila, devrait être là, à côté encore de Joseph Kabila et des révolutionnaires de l'AS-23, puisque lui, Julien Paluku, était parmi les tout premiers jeunes formés par Joseph Kabila lui-même. D'abord, formation idéologique ici à Goma, et à Litiche, à la BDGM, et puis à Kinshasa, où il a été un des premiers administrateurs du territoire, avec l'écharpe d'administrateur du territoire donné par Laurent Désiré Kabila. Il n'a jamais... Ati Julien Paruku yagize ipfunwe. Yagize ipfunwe ry'uko muri iyi mpinduramatwara atagiyemo, akaba yibona ari wenyine Kinshasa, ari hano iruhande rwa Joseph Kabila Kabange, bityo bikamutera ipfunwe kuko Julien Paruku akiri muto cyane yabaye administrateur wa territoire, kandi yahuguwe mu bijyanye n'ingengabitekerezo, ideoloji ya politike, ahugurirwa kuri ITIGE ni ishuri ry'Igoma. Yego. ITIGE ni ishuri ry'Igoma rya tekinike, ishuri rya tekinike. Ubwo ITIGE ni Institut Technique de Goma, de Goma. Noneho ati niho Mzee Laurent Désiré Kabila yamwigishirije, yamuhuguriye ku bijyanye na ideoloji ya politike, niho mu bundi ahugurirwa kuri BDGR, ubundi ahugurirwa n'i Kinshasa. None rero aribona ari wenyine atarashyizwe muri iriya mpinduramatwara ngo abe ari hano iruhande rwa AFC M23, gukorana nayo agasanga ameze nk'imfubyi, akibona wenyine. Ibyo nibyo bituma avuga nabi Joseph Kabila. Mais oubliez que c'est le fils de Laurent Désiré Kabila qui l'a protégé. 12. Ati ibyo byose rero yibagije ko ari umuhungu wa Laurent Désiré Kabila wamuhagazeho wamurinze. Ati none hagiye ku kibazo cya nyuma cya 12 aricyo cya nyuma. Yego. Julien Paluku se sent en insécurité à Kinshasa sans Joseph Kabila, car il avait déjà... Ati Julien Paluku ariyumva nta mutekano ari Kinshasa kuba atari hamwe na Joseph Kabila. Accusé et injurié Félix Tshilombo d'être un irresponsable qui n'était même pas enterré son père. Ati nguyu urimo agaragaza ko ari ku ruhande rwa Tshisekedi, uyu niwe waba wa mbere mu gutuka Tshisekedi, amubwira ko avuga ko ari igicucu. Ati ni umuntu udahagarara mu nshingano, kubona yarananiwe no gushyingura na se. Igihe se yari yaramaze igihe kirekire adashyinguwe, kugira ngo
yitabye Imana yamaze igihe kinini atarashyingurwa. Et que si Tshilombo devenait président, lui qui était gouverneur, il va le saluer, Excellence, donc le Congo n'a pas de chance. Voilà. Ati ibi yabivuze akiri guverineri, avuga ko ngo Tshilombo aramutse abaye perezida, Congo nta mahirwe yaba ifite namba. En 12 points, ce que Julien Paluku a dit dans ses propres termes. Il a ati rero ngibyo mu ngingo zigeze kuri 12 ibyo Julien Paluku yavuze yivugiye mu magambo ye. On envoie toutes ces questions aux journalistes de Goma et bien sûr, moi comme journaliste de Goma, je lui renvoie les questions et je le félicite, monsieur l'ancien gouverneur, 12 ans, qui a bien gouverné avec Joseph Kabila. Félicitations, très cher Julien Paluku, très cher. Ibyo rero yari yasabye ko ibyo bibazo byoherezwa i Goma, kohererezwa abanyamakuru. Jewe nkaba ndi i Goma nk'umunyamakuru, ni ngombwa rero ko musubiza ngaho ngibyo nanjye ndabimwoherereje. Aho kuba ibibazo ibingibi ahubwo ni ibisingizo bya Kabila. Yego. Rero ndamushimiye Julien Paluku Kahonja, umuntu wabaye guverineri imyaka 12 akanakora neza, rero ndamushimiye. Abishyize mu kinyabupfura mushakamba. Yego. Ariko urabona ko ibyo yise ibibazo, mugenzi we muri byinshi, barabanye hari i Goma, baraziranye. Uretse n'ibyo ni n'abahungu, navuga ko ari bene mugabo umwe kuko ni abantu bafite inkomoko imwe. Mushakamba ibyo umwe, burya abantu ntabwo babona ibintu kimwe. Ibyo Julien Paluku abona nk'ibibazo, Paluku Magloire we abibona nk'ibisingizo. Ni nako bigaragara ariko. Yego. N'ubyumva yumva ko atari ibintu byagakwiye kuba ari ibibazo. Ahubwo nk'uko yabivuze afite ipfunwe. Yego. Kandi atari ipfunwe rya Julien Paluku wenyine, ahubwo ni ipfunwe ry'ubutegetsi bwa Congo, kubera ko bwabeshya abaturage ko bwubakiye ubutegetsi bwabwo ku mahame ya Muzehe Laurent Désiré Kabila. None Kabila uwa Muzehe ari we wa mbere ufite inshingano zo kurinda amahame ya se, niwe ubitandukanijeho kuko abona bari kwica amahame ya se. Ubwo rero babuze uko babyitwaramo, bari kubura uko bavuga bati inkingi twari twegamiye mu mahame ituvuyeho. Icyo nicyo cyababereye ikibazo. Nicyo kintu kirimo gute ubutegetsi bwa Kisekedi bwubakira amahame ku mahame ya politike ya Kabila, ntibwubakiye ku mahame ya Etienne Kisekedi, se wa Kisekedi. Icyo rero iyo nicyo gihombo n'ipfunwe bari guhura naryo, kuko bari kubona batari buvuge ngo twubakiye ku mahame y'abantu baraduhemukira, kandi natwe twari dufite data waharwaniraga demokarasi. Etienne Kisekedi nawe yari umunyepolitike. Umunyepolitike wa kera ni uwo muri za 80. Kiri umusore rwose akirangiza kaminuza. Ariko Kisekedi yagiye ku butegetsi yambura politike ya se, yambara politike ya Laurent Désiré Kabila. None Kabila ariko mushakamba politike ya se agendera kuri politike ya Laurent Désiré Kabila. Ahubwo ni uburiganya yakoresheje bwo kugira ngo amurireho. Yabonye Laurent Désiré Kabila benshi bamwumva, ntabwo ati nanjye muvuze banyumva. Abigenza atyo. Ni nko gukinisha ikarita itari yawe ba nyirawe bagashaka kuyikwaka cyane. Niyo ntambara iri hariya. Niko bimeze. Ikindi Julien Paluku yihariye, we ameze nk'imfubyi.
yabaye imfubyi. ni ukuvuga mu mpinduramatwara, muri revolisiyo, muri politike, yakabaye yiyumva neza ari hamwe na Kabila. Ese we bundi yego kuvuga kuri si ukwigura ngo Kisekedi atamukurikiza shebuja? ni ugucuranga ingoma. ndabona Julien Paluku gutanguranwa kuvuga biriya, yego ashobora kuvuga ati reka mbu wa mbere mu kumurwanya cyangwa mu kumuvuguruza, yego kugira ngo databuja mushya witwa Kisekedi atazavuga ati n'ubundi sinkushira amakenga nawe uzakurikira sobuja Kabila, atazamerera nabi, ati reka mufunge hakiri kare. Biragaragara rwose. yego muri Uvira mu Rurambo dushimira batubwiye ko ari muri Uvira atari Fizi. yego ayi Rurambo ngo bimeze bite ku makuru twe? Rurambo habaye muri Uvira. Yego teritwari ya Uvira. hariya ngira ngo niho basiye uriya Rukumeta uramureba? Yego Rukumeta ngo yari nyeshyamba. yego yari nyeshyamba, ariko yari umuntu wazonzwe cyane abanyamurenge. akaba rero ngo yarashwe. Yego bwana Sentama Amadubu n'intare ngo umumayimayi wararembeje abanyamurenge bamukozemo. bamukozemo. umugabo witwa Rukumeta. yego Rukumeta ngo yararashwe. yararashwe kabisa mu gatuza no mu itako. yego niyo makuru ariho. mo ndeba aho biri kugira ngo tubikomerezeho. yego ari nawe nanjye gusoma umwanya buriya ntabwo ndabibona. kuri ya nimero ya mbere ubwo ndamenya ari iyihe. basanze n'iti ya kabiri jyewe. oya niyo witi ya mbere ndabizi. hari yanditseho kabiri. kuri nimero tasiyo ya mbere yanditseho rimwe ubwo, cyangwa izina gusa ritariho umubare. izina gusa ndahabona. Ntibavuga ngo l'information que nous avons à notre position certaine et sûre est que Rukumeta est blessé aux poitrines et dans la hanche. inkuru dufite y'ukuri kandi yizewe ni uko Rukumeta yego yakomeretse mu gatuza ndetse no mu itako. Cette dernière est fait hier mardi 28 mai 2025 pendant la journée, et il a perdu 2 éléments wazalendo, nombreux blessés sur terrain même. Ati ibi byabaye ejo hashize kuwa kabiri tariki 28 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025 ku manywa. ahubwo yanatakaje abawazalendo 2 barapfuye. noneho ngo iwe haba n'inkomere nyinshi mu ngabo ze. Après cette opération, il a été évacué au centre hospitalier Ndegu, Katobo, pendant la nuit de ce jour. Et aujourd'hui, mercredi 29 mai 2025, on lui fait descendre vers Uvira, Kashumba, Musagara, comme son titulaire vers Uvira, comme son titulaire est venu à Kashatu via Runingu avec une ambulance de l'hôpital général de référence d'Uvira pour lui prendre. umugabo yarakomeretse mu shakamba kandi ngo ni ingingo generali.
nyuma y'iyi operasiyo yego baramutabaye bamujyana ku bitaro bya Ndegu i Gatobo. Bamujyanye mu ijoro, ririya joro ryo kuwa 28 ni ijoro ryakeye. Yego. Noneho uyu munsi kuwa gatatu tariki 29 z'ukwa gatanu umwaka, ubwo bibeshye. Yego. Turi 28 ubwo ni uyu munsi, ahubwo ubwo ni ejo 27. Yabibeshye umunsi. Yego. Ati bamumanuye bamujyana Uvira. Witwa Kashumba Musagara, uyu akaba ari titirere. Eveni Akashatu via Runingu, yaje ahitwa Akashatu anyuze Runingu. Azana ambulance ni bayita ingobyi, arabayita ingobyi. Iriya modoka itwara abarwayi. Azana ambulance y'ibitaro bikuru bya Uvira kugira ngo amutware. Yego. Ni nko kumutabara, mbese amutware vuba. Rukumeta était venu pour une émission de voler les vaches ou les biens de la population de Kahororo qui est souvent en danger. Et pour faire cette émission, il trompe qu'il vienne attaquer la FCM23 en proclamant qu'ils vont saisir le commandant force de l'IFRC Bar Maïmaï Rénové, qui est Mafikiri Katare Robert, qui se bat pour la paix des Congolais jour et nuit. Ahangaha baravuga ko turumvikana. Yego. Rukumeta yari yaje afite ubutumwa bwo kukwiba inka n'imitungo y'abaturage bahitwa Kahororo. Ubu ngubu bari mu bibazo. Kugira ngo rero agere kuri ubwo butumwa bwe abusohoze, yabeshye ko baje kurwana na AFC M23 IFRC twirwaneho. Noneho bavuga ko batangaza ko baje gufata komanda wa IFRC Mayimayi Renove, witwa Mafikiri Katare Robert. Uyu nguyu ngo akaba arwanira amahoro y'abaturage umunsi n'amanywa, ijoro n'amanywa. Ngiyo inkuru ye. Niyo nkuru ya Rukumeta, urumva ko bamujyanye mu bitaro. Kandi noneho urumva ko hari n'abo yatakaje mu bamurwaniraga. Birumvikana. Yego. Bwana Sentama, hari ikiriho? Yego. Imbaraga zose za zizi Wazalendo, Mayimayi, imbaraga zose z'abandi bari kumwe, uko zigerageje kwegera intare n'amadubu zirakubitwa cyane. Ubwo rero bashaka bahebera iyo rwaje bakemera ko badashoboye, baramanika. Ahubwo Bwana Sentama, yego, icyo naje kubona kindi kidasanzwe, yego, ubu muri aya mezi 5, yego, kugeza uyu munsi ngo hamaze kugaragara ko miliyari y'amadolari imaze gukoreshwa ku gisirikare cya FARDC gusa mu rugamba. Yego. Urumva ibyo bintu bisobanutse? Ariko se Mushakamba, hari ikintu nibaza hari abasha kumva.
ko bakoresha amafaranga menshi igisirikare kikarenga kigataka inzara igisirikare wakireba ukabona bambaye sinzi uko nabivuga kugira ngo ubibabona bamwe bambaye inkweto zasamye zaracitse abandi z'abagore babo abandi ugasanga bambaye inkweto za gisivire bareba imyenda ya gisirikare ugasanga ipantaro iratobotse mu kibuno iteye ibiremo iteyemo ibiremo shakamba ayo mafaranga ajyayo nicyo kintu kidasanzwe kirimo yego gukoresha miliyari mu mezi ubwo turavuga ane yego ariko iyo miliyari ntigire intsinzi ntigire n'ikihindura kuri furo y'urugamba ntinasimure abasirikare yego bigaragara ko nko mu nkuru baravuga ko amafaranga menshi ni inkuru yahawe Reuters amafaranga menshi ngo ashorwa abasirikare bashinja leta n'abayobozi ko amafaranga ashorwa mu kugura intwaro cyane yego ubwo bo bakavuga ko bo bongereye imishahara bagize gute yego ariko ukibaza ngo izo ntwaro zigurwa koko ni iz'ayo mafaranga cyangwa bandika menshi hagakora make nibyo n'ubundi nanjye nibaza baravuga amafaranga menshi ariko wareba kuri tere ugasanga ibikorwa mushakamba ntabwo bihwanye n'umubare w'amafaranga na minisitiri w'intebe ejo bundi yego ubwo yari muri Kasayi urabizi ko yakoreye urugendo yego yarivugiye ati rwose mwihangane itaragenze neza ibyo perezida yabemereye ntabikore bizakorwa ni uko dufite ikibazo cy'uko intambara iri mu burasirazuba idutwara amafaranga menshi yego ukibaza ukuntu iyi ntambara ibatwara amafaranga ntibanayitsinde noneho ntibanemere kumvikana nabo barwana nabo yego intambara udashoboye ntuyivamo bagakomeza bagahanyanyaza ni ikigaragara ko nk'uko twagiye tubivuga yego baragenda bakagura drone ya miliyari 5 nako ya miliyoni 5 ariko bakandika imwe bakandika miliyari urugero nashatse gutanga drone en general bifite agaciro ka miliyari 5 ka miliyoni 5 z'amadolari yego ariko bakajya gushaka iya pirate y'imwe cyangwa y'ebyiri yego enye bakazisigarana cyangwa iz'eshatu yego akaba ari uko babigenza bakajya kugura indege bakagura izashaje bakazisiga amarangi zikaza zitwa ko ari nshya bakagura ibifaru bikaza ari ibishaje kandi bavuze ko ari ibishyashya baguze yego n'ibishyashya bije nabyo bikarangira AFC bibambuye yego nibashake bavuge ngo ingengo y'imari twayigeneye AFC kuko igisirikare cyacu ntigishoboye ntabwo sinzi urabona ko harimo ibibazo bimwe bavuga ngo baribasira abantu bo muri logisitike ko ngo aribo batuma FARDC itsindwa nyamara ni uburwayi buri muri sisiteme yose cyane rwose nk'ejo bundi hari abari bafunzwe n'ibyo yego ejo bundi hari abari bafunzwe rwose bazira ko nako G4 ushinzwe logisitike yari yafunzwe sinzi niba yarafunguwe wasanga akirimo turi mu makuru wabivuzeho n'ubu wasanga akirimo rwose bwana Sentama rero ibya Kongo nuko bimeze n'akamaramaza yego unkundiye twanasoreza amakuru yacu ahangaha
urakoze cyane mushakamba. Ariko hari abavuga bati Kabila kuba ari igoma ni ikimenyetso cy'intambara ndende cyangwa kubara nabi muri politiki. Iki kibazo wagisubiza? Ntabwo wabara nabi ngo wishingikirize imbaraga, uruhande rufite imbaraga. Kuko n'ubundi Kinshasa irashaka kumwikiza. Kisekedi nako arashaka kumwikiza. Agomba rero kwishingikiriza gusanga imbaraga zisumba za Kisekedi. Kano kanya n'igice ubwabyo bafite, bashaka bakigira igihugu. Kuko Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru bashaka bayigira igihugu, ariko kuko bakeneye kubohora abanyekongo bose, imbaraga FC ifite, imbaraga, imyitozo, ubuhanga n'ibikoresho ARC ifite, byiyongeyeho imbaraga ziri inyuma za politiki, ziri inyuma ya Joseph Kabila, bahagurukije intambara bya nyabyo. Nta kwezi kwashira iriya Kongo itarangiye batayifashe. None se mushakamba tubibare nk'imibare mibi ya Kabila cyangwa tubibare? Oya, ni imibare myiza. Ni imibare myiza kuko ni ikibazo abantu bibaza cyane. Iyo umuntu akweretse ko ashaka kuguhangara, murahangana. Rero Kabila ahisemo guhangana aho kuba mu buhungiro ngo aceceka, areke Kisekedi akora ibyo ashaka. Nta mibare mibi yagize rwose, ntayo mbona. Sawa. Twasoza mushakamba. Yego, urakoze cyane bwana Sentama. Urakoze. Turabashimiye rero bakunzi bacu kuko mudahwema kudukurikira, ni by'agaciro. Turabibutsa gukanda subscribe, abatarayikanda ikandwa inshuro imwe gusa, ikagufasha ko amakuru ahita kwizanira, ubuntu butumwa bukumenyesha ko amakuru yasohotse, ugahita uyakurikira bitakuvunnye ngo ugiye kuyashakisha. Mukande rero like, ikandwa inshuro imwe kuri buri nkuru, munakande share kugira ngo amakuru yacu muyasangize inshuti zanyu n'abavandimwe banyu. Mutwandikire mubinyujije muri comments, dushyikirize ibitekerezo, inyunganizi n'ibyifuzo byanyu kugira ngo bidufashe gukora neza ibyo tubakorera. Turabashimiye rero, murare neza, naho ubutaha.